kiri kuri hirya ko muna cyagize isoni. Reba. Ako mana we. Bimeze bite sitangiye? Ako mana. Afisaho. Bimeze neza ntari bise. Useka neza. Yakoze. Yakoze. Ngo bwiza bukwezi. Warawumpaye. From you. Wabukuye? Iwawe. Iwanjye. Ngeze ko ndigika. Ashaka umutereka. Kubera iki? Ntabwo nakwe. Ntabwo nzanye amafaranga. Wapi? Wunda sana kaburimbo. Yes. None navuye muri Senegal. Wari duturanye. Umunyakenya n'umunyako. Ubwira umunyakenya n'umunyasenegal babyara iki? Senegal. Iyo ni telefone ufite mu ntoki. Oya. Iki? Igisheke. Igisheke. Iyi ni gurudesi. Oya. Iki? N'urukweto. Iyo ni ingofero. Iki? Isafuriya man. Ugiye kubyina se? Oya. Ugiye gukora iki? Guhinga. Ndumva uri umuhinzi mwiza n'ubworozi. Uzorora imbuzi basi. Ninde umuntu nyicare mu mwanya? Ngaho nyumve. Bimeze bite sha? No. Bimeze bite? Sawa. Bimeze neza nabi. Wari tukuje ariko. Bisa nkabyo. Bisa nkabyo. Bakaya tubetse. Meze bite. Ni fresh. Ndi kuvugana nani? Jewe se. Je ni umuntu. Uri umuntu? Uri kujya he? Jewe se. Yara bora ari imbere kuri stade. Ugiye kuri stade? Ugiye kubyina? Kuvoma. Kuvoma. Meze bite? Fresh. Uzo ni koteri wambaye? Oya. Wambaye iki? Amavubi. Amavubi. Wambaye amavubi? Ushare se cyangwa bya bindi binini? Ibyuketse. Ibiceri? Meze neza. Meze fo. Wewe wambaye ikipe y'amavubi? Ikipe y'amavubi yambara uko? Urabona harimo ubururu bwinshi. Urabivugaho iki? Njye nabivugaho iki? Njye nzi ko amavubi yambara umutuku. Oya. Amavubi yambara umuhondo. Uyu ni umuhungu cyangwa n'umukobwa? Uyu nguyu. Igitsina gore. Ngaho nyumvira no kuri ko Imana. Wewe bimeze bite mungu wanjye? Meze neza narebe. Amakuru yawe? Ni neza. Ni neza. Umuntu ufite isoni za tari. Reba uyu. Ari gukunda abahungu. Wapi? Wapi pe? Akareka. Mubaze ikibazo gitoya. Ni cyo kintu gihora cyunamye. Cyugamye. Ariko kigahora gitose. Ubwoko bibiri bro. Igitsina cy'abagore. Man, ibyo bintu babitira gutweshe. Handi kumwe n'abapapa bakuru cyane. Bimeze bite? Fresh papa. Amakuru yawe? Ni meza. Bakubekera ko witwa ngo? Bamwita Amavubi. Bakwita Amavubi? Ariko ivubi ryo mu butayu. Ivubi ryo mu butayu? Kutubona uri inzobe cyane. Bana niko Amavubi abasa. Niko Amavubi abasa. Abasa imihondo. Uwo ni umukecuru cyangwa n'umupapa? Ni n'umupapa. Ariko ni niji. Ni iki byatari? Ugiye gukora iki ku Mavubi? Bana agiye gufana igihugu cyanjye. Urafana neza se? Amavubi. Watubwira iki indirimbo y'Amavubi? Bana umutima. Iri hano. Indirimbo ariko yitwa iri ku mutima. Gaturimbira indirimbo y'Amavubi. Yakuye umupapa yakuririmbira. Ujyana papa wanjye. Amavubi. Amavubi. Oye Amavubi. Oye Amavubi. Amavubi. Ikipe y'igihugu. Ikipe y'igihugu Amavubi. Waturutse mu kahe gace? Akarere ka Kicukiro. Umurenge wa Gahanga, akagari ka Kagasa, umudugudu wa Kabeza, mu isibo bita Ubutwari. Ubu ngubu akanya ibyutse wabaye meya wahita ukora iki cya mbere? Natafata n'ikipe yanjye ngatera n'inkunga. Watitera inkunga? Iki cy'Amavubi idafite se wayishizaho kandi uri meya? Hari abandi batera inkunga tuba turi kuyitaho cyane. Wakuze zinguka uzaba meya none ngo ubusiga uri umukarani. Oya ntabwo ndi umukarani. Transporter. Ngaho nyumvira. Unwaye abantu n'ibintu. Niwunganiye meya. Niwunganiye meya. Mu karere ke. Uri kuvuga yuko ngo imisoro mu mudugudu ari wowe uyirya. Ni umusebya nkuko no bagusebya. N'amagambo y'abantu. N'amagambo. Ikipe y'igihugu urayikunda byatari? Iri ku mutima. Byatari? Subireba nawe. Urumva itsinda nka bingahe? Bitego bitatu. Nibitaboneka. Nibitaboneka nzatanga ibindi bitatu. Ngaho nyumve. Ibi ne 4G. Ibintu bimeze neza nari biri. Fresh. Urugendo murarubona gute mwiga bahungu bane? Abantu bari imbere ngo ntago babaguriye ikigage ngo niyo mpamvu. Mwihangane nimugera ari imbere abantu bita ku mukobwa mwiza barabagurira ikigage, okay? Ngo yatanga bagurisaka. Ari Prudence n'inzoba murashaka iki?
maze kubita kuri ka aho kandi ni agace nawe ukavuga naho ukavuga narinzi ko muri imanzi niyo akavuga akiri ku rurimi narinzi ko muri imanzi ahangaha agakanya tugeze ngo hariya ngo bazita mutiyaje imodoka ziri kuruhuka ziri gufata imiyaga ako iyi modoka yakiriye abakobwa reka mugane n'abakobwa ndebe ukuntu bameze iki cyana cy'inzobe kikundeye muganga imeze sister wanjye kwegerane iki cyana cy'inzobe kiri ku hirya ko muri cyagize isoni ako mana we bimeze bite sister wanjye bimeze neza ntari bisa useka neza ubwiza bukwezi Warawumpaye from you wabukuye iwawe iwanjye ese ko ndigika ashaka kuntereka kubera iki ntabwo nakwe ntabwo wanyemeye amafaranga wapi ndasa na kaburimbi yes none navuye muri Senegal bari duturanye umunyakenya n'umunyako ubwira umunyakenya n'umunyasenegal babyara iki Senegal iyo ni telefone ufite mu ntoki oya iki igisheke igisheke iyo ni gurudesi oya iki n'urukweto iyo ni ingofero iki isafuriya man ugiye kubyina se oya ugiye gukora iki guhinga ndumva uri umuhinzi mwiza n'ubworozi uzorora imbuzi basi ninde umuntu nyicare mu mwanya bimeze bite sha bimeze bite bimeze neza waritukuje ariko bisa nkabyo kwitukuza icyo ari cyo amavuta wayakuye yaratoye warayatoye ku myaka yawe waritukuje nuriya yaritukuje se nawe ngo waritukuje bapange bimeze bite umuntu bita Sadio Mane n'umuziki umuziki ngo ni inzobe cyane byataye mukuru wanjye man mukuru wawe ako ngo ni inzobe byataye ukunda abakobwa b'inzobe cyangwa b'ibikara oya nkunda inzobe man ukunda inzobe byataye abo waba uri igikara ngukunde igikara ufite sheri oya kubera iki se nukunera pasi bro nukutera pasi uze kujya mu kibuga nkubute pasi nabitanje ushaka pasi mu pete je pasi mu oya ubwo ngubwo urabizi nakuvuga akavuga ntabwo uragira sheri oya ntabwo uragira sheri nta muntu uragira guhega akagara gukunda oya kubera iki ubushake utihorera buri manzi uramuterewe kuri manzi oya